much you've changed me for the better. I don't think you'll ever know how much you've helped me keep it together. And when I was halfway gone, stuck in a storm, no one else saw where I was except you. And when I was falling down into a darkened cloud, you pulled me out from the rain, keeping me safe and sound, 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 keeping me safe. I don't think I'll ever find someone else that sees through every blemish. You brought me back to life, took me away from all of my wreckage. Hey. Terowongan apa ini? Anjay, gelap dah. Gelap sekali. Gelap sekali. Kok kayak gini terowongan? Quay thơm lên đó. Udah pergi di tangan nanti.
Maju dah. Ah, Maju. terongan lagi. Oh, anjay gelap. Kampret. Woi, kau beli gelap? Iku gelap panjang udah. Terowongan terpanjang. Nggak ada cahaya sini. Kak, panjang terowongan sih kak. Kau tuh Ada dah. Tidak cahaya dah. Gini gua. Rasa-rasa nggak berjalan. Nggak ada rasa tantu jalan itu. Wih, Jalan pasti aja tadi habis terowongannya ya. Nggak jalan ya? Hah? Nggak berjalan. Ya, rasa-rasa nggak berjalan, mana berjalan? Ya. Hah? Belok. Kayu dah. Kayu, ada cewek dah. Nih ada pencahayaan sedikit. Ini dah, ada cahaya dah. Ada cahaya dah. Udah cewek tu dah. Weh, terang. Anjing, tapi ucu ban kau nak. Ban kau. Jangan tinggalin dedek. Hari. Maju dah. Terowongan lagi. Oh ini dikit-dikit. Yang tadi itu panjang kali. Belok. Nggak ada cahaya asli. Nggak bisa direhenin lah. Nih dia mah ambil tangan. Nggak bisa lah. Pegang dinding lah. Wih, mantap. Tasbih. Itu kayaknya apa? Besi apa nak? Jadi aku pakai besi nak. Let's go kejar ceweknya.
Pero na. Ah. Tahan na lang. Hi guys! Aja masuk bang. Tadi orang tu tiba-tiba je nanya kata nak. Tu bang. Gabung. Dah menggigil. Pancing kali ingin. Astagfirullahaladzim. Tanangin angin. Yuk masuk dalam dia, dalam apa? Udah sampai dah. Jalan kakinya jauh dah. Kamu bilang nak sampai. Titik lah.